Kasur upai ba South Kasihil District ka Aidor khas mitrang ba kajela konar kisangma ban penhe no ya kesurok syaka intermediate road ne tulin na wailoi syadu kenyong ka South Kasihil District. Hakasur upai ba South Kasihil kidon giseng saj pertai ba per naro giseng balang da ka babu ika politik syarut bat ban trei namta kajingdon kam upai ba. Haka jinglaj IT dorkas menta kasngi kandu terik unaila ajar pesan syau mitrang ba la don lang kinong ilam na giseng sain pertai kum na NPP UDP berkiwai kum juru giseng balang kira dawa ban sina penhe no ya kesrok kum ka intermediate route na wailoi syadu kenyong namar bagi benta ki bahab ha is Kasihil na mau plang syadu wailoi la dep ban sina ya kani kesurok. Kani kesurok kalong badon kam haduk kata-kata ya ka South Kasihil District ban yai lemba syaduk ranikor ha ba kisnong gi badon ha ka district kenyo jing mentoy kat kum kejing yathu kejing sina na wailoi syaken yong kan sa ulong syen kabala bandai na kapisa ka World Bank ha kejing lut ka ba aspa klur bat sana ken yong syaranikor badan kumba arpeu kilometer on sale ha ka benta ka ba Kasih nagaliang jom kathon jo kasur paipa South Kasihil District kajing ya don lang ki ayo ni don prom suni na mo rawat na kor harangkat ki weipat ki ba wan biya kasan lang ya kani kacu kajing timan suni hage bedai bat ka jing pentrei no ya kasurok intermediate lane ba na wiloi mo rawat hadu haken yong South Kasihil District kata kadi kamat to mangiwan follow up yang ya kani namar ba nilai kenduk teng yo deputy chief minister haki port lanet bat mentang isu kenapa hadin bangi daka sur pai ba jong South Kasihil District ni ya kenduk yo si chief minister batang koram sungi isu men menetu hapi lengba jong pi pres media pai ba layo ya ka cikot china cm ba ya kan ka surok kum bangi lekram naswa la dak mang kumpa spa kror ngapo wailoi hadu haken yong dikata ka dika khubor sutanat napta ki paiba jo ka South Kasihil ki bala khmi lempi ya ka ne ka surok ka balong ka surok ka badon kam ta na ka benta ki paiba jo ka South Kasihil District kam tam nadu bangyo ka district ka surok ka ne untuk dilengba ka jingai trilang jong parok ki paiba jo ka South Kasihil District kam da yan yo langiwan na kanunu ka kanhon la ka dai na ki political party ne na ki seng balang paper re ni ki brio South si nadu manso ba hadu benta sen bagi yakran hinam ta ka roi ka par ni ka jing mentoy jo ka South yawan lang krui bet kum ni mu bi imta idon lang arhut ki amne idon manga bat ki wei pat ki ngilam ha ja jing sang la krui lanti ba sibon ki wei pat ki ngilam na ki NGO bat ki political party ba fer ni wan lang si dan rai ka jing lo appointment ka ba kham kerti ngila yawan tang mangi ki ngilam kham kamat dan rai so ban ai kublai ya ka sarkar hapo jing lam jung chief minister sarkar ki sangma bala dep ya kai ka bala pular na kamta jong ka district hi baro away namta pai ba ka district baro kata ka ka ba kwa nongdam ila brief layathu ya ka khobor babha bangin sayo ban pentrei ka surok na ka World Bank nadu na wailoi syadu sya kenyong barhoy di MLR record don hangni ya ka bangin layatran bala kuno kuno na ki wi funding ru dai ban le wat na kenyong syadu sya record ko risap lubak ni ka bor ngarat lu mesim ka ba semua kemen adin ba kumana yang Sherman jok senjok ila batai kunto di ngai kublai kantam yo chief minister bela ai ka assurance ka kubor ka ba so tanat ba kipai ba ka kila angnot ndesu tang da kato kane kisnem lagi ho snem syapang kani kasurok di kumbala pensyai ba wa nyila yo surok ko pha man ni mo plang silu syapo wiloi di ngidon kecing angut ba na wiloi kan teng mo korwat kan poisya sa raniko di na kaliang ga government tamner yang i siap mentai ong ba kani kesurok mentai ngin ai shwa ke ta face ke ba nikom first face ke ba nang ne na wiloi syadu sa raniko but syadu sa kenyong di na kenyong pat in teng sa second face manang turu kan don kumbasa arpuk dun tar teng ka second face berpoisya sa po raniko kini ketika kubur kaba se wat ki baru ki up ya kani kubur man ba kacin ongot ko mo omba kasurok ketika budlum juga roy kapa